Muyumbe wa Kaiti Joshua Kimilu ni waweta kana chama cha Wiper Kalonzo ngwatanioni ya Azimio kina dina na syama ila ingi na maikula simithia kukwatwa mbau ndongoi ya Wiper Kalonzo Musyoka indi mota Wiper maungamite na wasya umwe wa umukwata mbau Kalonzo Musyoka kukitia kivila kinene myakani kana mwakani myakani ukite ainena na kiseseki Muyumbe usu wa Kaiti wengine waweta kana kwibetanga kwa ula unai Usumbi Uhuru Kenyatta ta mwene kivila wangwata nesu kuinatia yanya ndini wa Azimio ateo kumanengete mwanya mota Wiper wa ungamya Kalonzo endini wa Azimio kananza ta mutetei wa kivila cha Usumbi mwakani wangilili na miongweli na muonza Caleb Chalo ni watumba ni siaingewa kavinda kwa vuthu itina wanzeve ya mwaneko kwa mbesa kukima ngwataniyo ya Azimio 1 Kenya yoloa muungamo wa chama cha Wiper ungua ndongo ya Dr. Kalonzo Musyoka wa kuungamya ndongo yenu kuokelia kivevelo chako kitekevela cho Usumbi miaka yokite muungamo lo kuonekana kulewa na muno itina wa ndongo ya ngwataniyo ya Azimio 1 Kenya Raila Amolo Odinga kuona nyandalili sa kutetea kivela ki Muyumbe wa Kaiti Joshua Kimilu ungua chama cha Wiper ni wathe senzevesu na uni ndini wonena nyawa kwa imwena kiseseke cha Ndongoi TV na vila weta kana yumethe meute wa Azimio kana mendini wasyawo ni wakana meungamana Kalonzo kumamba kivila cha Usumbi miaka yokite ithi andu ma Wiper twina wasiwasi na ndo amekuona kwina ngusanisya sio tongo twitene muno na iwe na isekana tuyuko vika 2027 uketha na changes bingi muno kwa ukiuno kawaida kwinza kwiona mufutano andu ma Wiper twikidete na twende na kuungama na tondu na delivie forts ya Wiper ta Wiper nginya musimamo lo kwaswa ni munene wito nundu twikala na kitoka muta tuwasa musimamo la wailete nikala windi itwande na kutethia mwene ndi nundu kisio kitu ni cha Wiper na ithe twindact twina kau na mundu lakini no twise onaye maneno no mwise yura ndino painge wengi tunoneno lakini ithe twikwambia kwasi ati twendosie we mundu utoso we mundu twenda kukita ithe nundu siasa ivela itakwaswa inengana Kimilu nolo nivetwe keli na tikiti wa chama cha Wiper Muyumbe wa Kaiti wengine waikithia kana etambia yolona Usumbi wa Kenya Uhuru wa Kenyatta kwivetanga ta mwene kivila wangwataniyo ya Azimio kuyumanenga kiuyu ta Wiper ili kumongela dhina kuungamana Kalonzo mwaka wangilili miongole na mwanza kukitia kivila cha Usumbi kwitha Uhuru anaumia Azimio ndi kwasya kana kiuni kikwone kana pena mwaka munene dhini wa Azimio kana pena mwaka dhini wa Azimio lakini nda kwasya kana tunengetwe Kalonzo kutongoesya Azimio ata nengete kutongoesya Azimio ili tukirite kwinda twina mubango wa kwinda kana in future the future ni Kalonzo Musyoka ngwataniyo ya Azimio 1 Kenya yonekana kulika waliku na ula wothe wene siendu itatu chambene ndongoi ya ngwataniyo enu Raila Amolo Odinga ulona valoketwe ndini wa kivila cha Usumbi mwaka muvete kuona nyandalili sya kuungama ingi miaka yokite na Kalonzo ndini wonenanya waimu kwa imu na kesese kimwe cha mauvova Kenya unawetie kana mbiso ile na uyandia ni navuthukie na yuno kuungamana ivinde ya mwaka kutetea kivila cha Usumbi na indi wametuki na ke Uhuru Muigai wa Kenyatta kutangasa kwivetanga mwanani wa mwene kivila wa ngwatani Yesu Caleb Chalo, Ndongoi TV, vilingi wa mavo.